Ջաֆար-Փաշայի եւ մարդկային մեծ հատկությունների մասին եւ որպես դատավոր, որ ինքը իր պարտականությունները շատ բարձր որակով կատարեց. 16 گولان 1926 ده شهر گلیداغی دست پید که ساقا آتش کرد، سولا آتش کرد، خر دای اسا آتش کرد. ولی جنگ مازوك راحت شنج بويه چقدر دوست دارم بگم کسایی که میبینمشون زیاد زنده نمیمونن. جحرمها ورم وكفو يعني عين حسكرنت دورمن و دواکاری گرانی کاملی باوری بسیار می‌کنم. برا